Turabasuhuje turagarutse muri cya kiganiro kibagezaho amakuru ariko kikanayasesengura niwo mwihariko wacu. Reka tujye kuri iyi nkuru iri kuvugwa ahantu hitwa Karemi. Noneho turaza kujya mu gihugu cy'u Burundi. U Burundi Trump abakoreye ibintu bibi cyane. Byose turabuze kubigarukaho. Twiyemeje kuzajya tubagezaho ingingo nkeya ariko tukazisesengura mu buryo bwimbitse ku buryo ko kuzisobanuka neza. Mu 2023 ikimara gufata umujyi wa Uvira, FARDC na Wazalendo cyane bahise bambuka bajya ku cyambu cya Karundu, barambuka baragenda bajya Karemi. Ni ibirometero 500 uvuye Uvira kugira ngo ugere Karemi. Abasirikare babigenze n'amaguru. Ejo nibwo basa n'abasesekaye muri uwo mujyi cyangwa se hari muri Karemi. Muri Karemi rero ukaba ari ahantu wavuga ngo ni kure ya Uvira ariko ni target ya kabiri ya 2023 nyuma ya Uvira. Ibyo bintu rero bisa naho byateye ikikango abaturage bo muri Karemi ndetse no mu ntara ya Katanga cyane hari muri biriya bice, bavuga ati byanze bikunze hashobora kuba hagiye kuba ikibazo mu gihe 2023 yagera hano. Reka dushyireho strategies zitandukanye. Kubera ko bamwe batangiye no kwikanga yuko ngo muri Karemi 2023 yaba yaragezeyo ariko nononga ikaza mu ishusho ya FARDC ngo basana biyoberanyije muri FARDC. Niyo mpamvu rero ubu ngubu hari ibintu bibaye. Ibintu bibaye ni ukuvuga ngo hari ibibuga by'indege muri Karemi bafunze ndetse bashyiraho n'izindi ngamba cyangwa se mezire zikomeye cyane. Kuko nka guverineri waho avuga ko ngo ikintu biteguye nuko ngo 2023 itazigera ikandagira muri kiriya gice ndetse itazigera ihafata. Ari naho yavugaga ku munsi w'ejo ngo twebwe abaturage tugiye gushyiraho ingamba zo guhangana na 2023, ntago dutegereje FARDC gusa ahubwo twebwe tugomba gushyiraho ingamba zo guhangana na 2023. Niyo mpamvu muri Karemi bashyizeho ingamba zikomeye, ingamba ziremereye. Reka turebe ku ngamba ya mbere. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo hari ingamba ya mbere bashyizeho niyo yitwa gufunga urujya n'uruza hagati y'intara ya Kivu y'Amajyepfo na Tanganyika. Cyane inzira yo mu kiyaga cya Tanganyika ikaba ifunzwe. Ni imwe mu ngamba zafashwe hariya muri Karemi. Mu gufunga urujya n'uruza hagati y'intara ya Kivu y'Amajyepfo, no kuvuga ngo Kivu y'Amajyepfo irimo za Uvira zose, irimo za Bukavu, irimo za Kamanyura, biriya bice byose na za Minembwe ntago yemerewe gukorana urujya n'uruza n'intara ya Tanganyika irimo Karemi hariya. Bivuga ngo ibi ngibi bigomba kubahirizwa kugeza igihe hazasohokera izindi ngamba cyangwa icyo bise ngo nouvelle ordre, mu gihe hazasohoka izindi ngamba. Ingamba ya kabiri yashyizweho rero hano muri Karemi kubera kwirinda ko cyangwa kwikanga 2023 ni ingamba yo gufunga ikibuga cy'indege cy'ahantu bitwa Kanunka. Cya Kanunka mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo iki kibuga cy'indege cya Kanunka giherereye mu birometero 36 uvuye ahantu hitwa Manono Centre. Ahangaha akaba ari muri teritwari ya Manono. Noneho si icyo kibuga cya Kanunka cyonyine cy'indege gifunzwe, ahubwo hafunzwe n'ikindi kibuga giherereye mu mudugudu wa Kisengo muri groupement ya Bakalanga ya kabiri muri teritwari ya Nyunzu. Ibibuga byose bifunzwe bikaba ari bya societe yitwa MMR. Ibi bibuga rero gufungwa ni ukugira ngo hataza kuba byakoreshwa ngo mu gutwara intwaro hariya muri biriya bice ngo noneho ngo bigasa n'ibikurura 2023 cyangwa kuba byakoreshwa ngo mu kugaba ibitero noneho ngo bigakurura 2023 ikaba yagenda ibisangayo. Niyo mpamvu ngo bifunzwe. Cyangwa no kwirinda yuko 2023 kubera ko ngo ikunda kurwana ifata ibibuga by'indege, kwirinda yuko ngo yagenda ishaka gufata ibibuga by'indege kugira ngo ibikoreshe haze kubaho gukominikana hagati y'ibyo bibuga by'indege, noneho nibyo 2023 yagiye ifata. Noneho ngo ikindi gikurikiyeho ubwo no kuvuga ngo 2023 yarafashe ikibuga cy'indege runaka
bakirinda yuko gishobora gukoreshwa havanwayo ibikoresho cyangwa hagira ibivanwayo bijyanwa aho ngaho muri kiriya kibuga cy'indege cyangwa turiya tubuga tw'indege turi hariya, cyangwa se n'indege za gisirikare zikaba zahagwa cyangwa hakaba hagurukirizwa drone. Ingamba ya gatatu, gukomeza no gukaza ingamba zo kugenzura imipaka yose. Ingamba ya kane, guhagarika amateraniro cyangwa amakoraniro aho abantu benshi bahurira ari benshi. Iki gikorwa nacyo kirabujijwe, babikuyeho muri Karemi. Ibikorwa bihuza abantu benshi byahagaritswe. Ikindi cyahagaritswe ni ingendo z'amapikipiki n'abanyamaguru guhera saa 4 z'ijoro. Guhera saa 4 z'ijoro nta pikipiki nta n'umunyamaguru wemereye gukora urugendo muri Karemi. Saa 3, ariko ubwo ngubwo bavuze saa 4, ubundi saa 3 ugomba kuba uri mu rugo. Ikindi ni ugukumira amateraniro y'amadini akorwa nijoro guhera saa 4 z'ijoro. Kwa kundi abantu bavuga ngo barakora amasengesho ngo nijoro ngo kuzamura, ntabwo ibyo ngibyo byemewe. Kugira saa 4 z'ijoro nta dini ryemerewe gusenga. Hanyuma hakashyizweho kandi za checkpoint mu mujyi wa Karemi, ahantu nyine wo kugenzurira no gusakira yaba ibinyabiziga yaba ndetse n'abantu mu gihe baye ngombwa. Ibyo ngibyo nabyo byashyizweho muri Karemi kugira ngo barebe yuko basigasira umutekano. Abaturage kandi basabwe kwitwararika no kwirinda kugwa mu mitego y'umwanzi binyuze mu makuru y'ibihuha, kuyobya no gutangaza amakuru atariyo, icyo bise desinformation, intoxi cyangwa infox. Ni ukuvuga ngo bamaze kubona ko ngo hari uburyo ngo hari amakuru ngo anyura ngo kunuza ngo ku mbuga nkoranyambaga gakagaragaza ngo dore mama 23 ngo irimo irarwanira ngo naba ngaba ngahanaha ngo kandi atari byo. Ngo urabona ngo igeze ngo Karemi, ngo igeze ngo muri centre, ngo igeze ngo mu birometero ibi n'ibi. Ati ibyo bintu by'ayo makuru mu byirinde. Ikindi cyashyizweho ni ugukumira urujya n'uruza rw'imodoka zifite ibirahure byijimye mu ntara zose. Ibirahure byijimye, imodoka zifite ikirahure cyijimye ntabwo ngo buzemewe hariya muri Tanganyika cyangwa se cyane cyane muri bira bice bya za Karemi. Hare kandi kongera gutunganya no gushyira ku murongo imikorere y'abanyumba 10. Noneho ngo n'abayobozi b'imihanda izitwa nyine amaveni cyangwa n'abandi bose bayobora ibice runaka, kuko abangaba ngo nibo bamenya ngo ese twinjiriwe n'umuntu runaka, tureka tumutangaze, reka tumubwire ubuyobozi. Iyo no nindi ngamba yashyizweho ara muri Karemi. Ashyizweho kandi ingamba yo gukangurira ibyiciro byose by'abaturage gufatanya no gusabana mu guhangana n'injira ry'abashobora kwinjira mu buryo butemewe cyangwa se infiltration. Ni kimwe na kiriya cy'ejo birajyanye no gutanga makuru ku bayobozi babishinzwe igihe cyose hagaragaye imyitwarire cyangwa ingendo z'abantu bakekwa ko baba koko ari abo muri aduyi cyangwa se ibindi. Izo ni ingamba zashyizweho muri Karemi. Reka turebe noneho indi ngingo yacu ya kabiri. Perezida Tshisekedi ejo bundi ku cyumweru yagize gutya akorera uruzinduko mu gihugu cya Angola. Abantu baribaza ngo uru ruzinduko niki kijyanye Tshisekedi muri Angola, ajyanywe n'iki, ese ko Uvira bayimufatanye n'ibindi byose abantu barabyibaza. Ariko noneho hari amakuru agezweho. Tshisekedi yagiye i Rwanda mu ruzinduko rugufi cyane rw'akazi, ndetse n'ibiro bye nibyo byabitangaje avuga ko yagiye kuganira na mugenzi we Joao Lourenço ku kibazo byugarije akarere k'ibiyaga bigari. Ni uruzinduko rwawe mu gihe Tshisekedi yarakomeje gutangaza amagambo atandukanye yakururaga impaka mu ruhando rwa politiki, ariko muri bose nta n'umwe wamenya ngo Tshisekedi yarajyanywe n'iki. Byose rero turabikuzaniye. Twebwe nta handi hantu wasanga ibintu nk'ibi ngiye amakuru nk'aya ngaya abatigeze atangazwa uretse twebwe tuyakuzanira tukacukumbura tukanasesengura. Tshisekedi yarajyanywe n'iki muri Angola? Niba utarakora subscribe yikore, ni cyangwa se ukande kuri sabone niba ukoresha igifaransa, ukore like, ujye muri comment kandi unakore share kugira ngo twaguke dukomeze ku muryango munini. Reka ngaruke nkubwira icyajyanye Tshisekedi ari mu gihugu cya Angola. Tshisekedi buriya ngo yagiye muri Angola gusaba ingabo zo kumufasha kubungabunga umutekano muri Grand Katanga. Nicyo kintu cyamujyanyeyo. Yaragiye abwira Perezida Lourenço ati nshaka yuko ingabo
nk'uko yagiye kuzisaba muri Afurika y'Epfo, nk'uko azisaba mu Burundi, nk'uko yagiye kuzisaba muri SADC, ati nshaka yuko umfasha ukampa ingabo zijya kubungabunga umutekano muri Grand Katanga, kubera ko ngo yabonye yuko ngo uburyo M23 yavanshe muri Uvira ngo bishobora kuzarangira igeze no muri Katanga, kandi nimara kugera muri Katanga bizaba byarangiye ko yagera Kinshasa. Amakuru rero amenyekanye, icyo cyifuzo cya Perezida Tshisekedi, Perezida wa Angola João Lourenço yaracyanze, ahubwo ngo amugira inama ngo yo gutumiza ibiganiro bigamije ngo kurandura ikibazo muzi, cyangwa bigamije gushakira igisubizo ikibazo abanyekongo bafite, ariko haherewe mu mizi. Niyo nama ngo yamugiriye. Yamugira inama yo gutumiza ibiganiro bigamije gukemura impamvu muzi zatumye ibibazo by'abanyekongo bibaho. Ubu rero Tshisekedi haribazwa ngo uyu mugabo noneho araza kuzibandwa azerekeza hehe, ko yari yerekeje amaso byanze. Reka tuze turebe noneho ku kindi ngingo yacu ya gatatu, nijyanye n'icyemezo Trump afashe n'abavandimwe hano hakurya mu Burundi, abafatiye icyemezo gikomeye cyane. Ni icyemezo afashe avuga yuko Perezida wa Amerika Trump yasinye itegeko akumira abaturage bo mu bihugu bya Burkina Faso, Mali, Niger na Sudani y'Epfo kwinjira mu gihugu cye. Abaturage ba Burkina Faso, Mali, Niger na Sudani y'Epfo ntago bemerewe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yagaragaje yuko abari abaturage ngo bateje akaga gakomeye ku isi. Trump kandi yashyize abaturage bo mu bihugu bya Tanzania, Nigeria, Senegal, Angola, Cote d'Ivoire, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Zambia na Zimbabwe mu gatebo kamwe nako yashyizemo Burundi na Togo, aho abantu mbarwa bo muri ibi bihugu aribo bemerewe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu mbarwa bo mu Burundi na biriya bihugu twari tumaze kuvuga nibo bemerewe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo ku impamvu ngibitera nuko ngo ibihugu byinshi muri biriya ngo byugarijwe na ruswa ikabije, ngo bikaba byugarijwe ngo n'inyandiko mpimbano, ngo ndetse n'ibyangombwa ngo biranga abantu n'ibyerekana ngo yuko batigeze bakurikiranwaho ibyaha bitizewe. Banywanyi bo mu Burundi, Trump ngo yasanze mufite ruswa ikabije ku buryo umuntu ashobora guhabwa visa atayikwiye, ikindi ngo mufite inyandiko mpimbano ndetse ngo n'ibyangombwa bibaranga yuko mutigeze mufungwa, extrait de casier judiciaire ngo zanyu nazo ngarazikemanga, ntabwo ngazizeye. Niyo mpamvu mwagiye mu gatebo kamwe k'ibihugu yavuze ati ntabwo bamwe mu baturage banyu bemerewe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iteka rya Trump rero rinavuga ko bimwe muri ibyo bihugu bifite umubare munini w'abarenza igihe bahawe kumara muri Amerika, ngo noneho ngo kuba byaranze kwakira abaturage babyo birukanwe, mu gihe ibindi ngo bifite ibikorwa by'iterabwoba, ibyaha n'ibikorwa by'abahezanguni biteza ibyago byihariye ku baturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inyungu zayo. Izindi mpamvu nyine ni ukuvuga ngo abaturage bo muri biriya bihugu harimo n'u Burundi na Togo za Nigeria n'ibindi dusomye, ngo baragenda bagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe babahaye cyo kumara niba ari amezi 2, visa ni ifite amezi 2 cyane afite amezi 3, rotipe ntagaruke akigumirayo akamara igihe kinini muri Amerika atangira gushaka ubuhungiro cyangwa n'ikindi cyose. Abandi noneho ngo Amerika yakora deportation, akavuga uti twebwe tubohereje umuturage wanyu, aho kugira ngo bakanga kumwakira ba contacta bati mwakira abaturage banyu, bakanga kugira ibiki, bakanga kumwakira. Ibyo rero ni ibintu bimwe mu byatumye Amerika ivuga iti ntabwo muzongera kugaruka. Ikindi ngo usanga muri ibyo bihugu ngo harimo ibikorwa by'iterabwoba, iby'ubuhezanguni n'ibindi, ngo usanga byagira ikibazo ku baturage ba Amerika. Amerika kandi ifata Chad, Congo Brazzaville, Guinea Equatorial, Eritrea, Libya, Somalia na Sudani nk'ibihugu byugarijwe n'ibyago byinshi, bityo abaturage babyo bakaba babujijwe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
biragaragara yuko ibihugu bifite abaturage bemerewe kwinjira muri Amerika nta mananiza ni ibihugu bike cyane ku mugabane wa Afurika. Nkurikije urutonde rw'ibihugu Trump yashyizeho, hasigaye ibihugu mbarwa bishobora kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka turebe noneho niyenda ku bantu bakunda gukurikirana ibyo mu myidagaduro. Hari inkuru itugezeho yuko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko uzaba akiriho Cyprien uzwi nka Djihad, Ishimwe François Xavier, Ishimwe Patrick uzwi nka Pazoman na Kwizera Nestor uzwi nka Papi Nesta bafungwa iminsi 30 y'agateganyo, naho Kalisa John uzwi nka Kejon akarekurwa. Ni isomwa ry'urubanza abangaba bose baregwagamo ryasomwe urubanza rwasomwe uyu munsi, bakaba barikurikiranyweho gusakaza amashusho y'umuhanzi y'ampano. Hanyuma umwanzuro utegeka ko Djihad, Pazoman, Ishimwe François Xavier na Kwizera Nestor bafungwa iminsi 30 y'agateganyo bitewe nuko hari ibyagezweho bihagije mu iperereza bakozweho. Kejon niwe nawe wari uri muri dosiye. Umwanzuro urukiko wategetse ko arekurwa, ndetse nk'uko uyu mwanzuro yavugaga ibyarimo byose byahise bitegeko kuva igihe byasomewe. Kejon akaba yese arekurwa, ariko umuntu bita Djihad abantu bakunda kwita ngo ni umushu akaba yamaze kwerekezwa hariya aho bita Imageragere, akaba ariho agiye gukomereza igifungo cye, akazategereza kuburana. Hanyuma ubwo yagirirwa umwere cyangwa bamukatira akaba ari hazakorera igifungo cye. Ngibyo rero ibyo byari bigezweho none ahangaha. Reka tubashimire, tubateguze yuko dufite n'andi makuru menshi cyane turimo kugenda tubategurira mu bihe biri imbere, tukaba turi buze rero kugenda tuyabagezaho kuko ni menshi cyane. Tubafitiye inkuru ijyanye na hariya muri Uvira Muyaya, amenye ibanga rikomeye cyane. Turaza kureba noneho n'ibindi birimo kugenda bivugwa. Ese mu 23 kubera iki yanze gusohoka muri Uvira kandi yaratangaje yuko yayivuyemo? Ibi byose ni mu gikure turaza kwibagezaho mu kanya gatoya.